yakature filime yacu nagutindira bimeze biti. Iyi ni Netflix kazanye ku bufatanye na Rock Entertainment. Mambo vipi? Nuko tugatangiye HBO. Hey, bimeze biti? Iyi filime bayikinnye baravuze ati umuntu umwe rukumbi bamusobanuza uciye tunganye ikomoka ku ntumwa niwe wenyine wayisobanura abantu bakabasha kuba bakumva ngo ni ibiki bijya mbere. Bana bya bintu abantu baza bakababeshya, none bamara kubabeshya cyakora namwe naho mwari amabuye. Hari umumama twabonye ati ese mubyeyi ko cyumbwira ngo ni filime zanjye ngo bumva zitwika, ngabandi mba numviye bari gusobanura hari mu bujangweri. Narasit ngo bari mu bujangweri. Bimeze bite rero? Nuko tugatangiye tutangiriye ahantu hamwe se cyangwa ahandi masasa gutyo. Hey, masaya kumawu. Bimeze bite? Nuko tugatangiye. Hey, tangiye filime. Yeah, ku kiraro kiri hano na cya kiraro kivanye mu kujya mu Gatsata ntabwo yakitwa mu Gatsata bahita kwa Ruki. Mbega iyo ubwiye umuntu atigeze mu Gatsata ntabwo umubwira ngo ngeze mu Gatsata, urabwira ati ngeze kwa Ruki. Hari umusirikare uhari, mwibuka muri Thor, mwibuka muri Avengers. Fire. Hey, masasu. Yeah, masasu. Tutangiye filime yacu. Hey, mbere y'ishambi ryari ryo cyose. Yeah, Nyagasani yararashwe jya hasi ntabwo byoroshye. Ku manywa y'ihangu izuba riva yicarana ukagira ngo ukurikire filime, reba magazine akura mu nguni. Uyu mugabo byagenze bite kubera icyo ari hano? Ese ni bande bahanganye nawe? Ukagira ngo ukurikire filime. Yeah, mugabo asa nk'uwahereye kare, arasa nabi, yuzuye amaraso. Bimeze bite? Umugabo yarebye hano bijya no kurikira filime, atangira gusa nk'ubona uturenge ku mazi ahantu ku beach. Buri ugiye gupfa ngo utangira kubona ibintu wakabaye warakoze utakoze. Extraction niko bakise. Bimeze bite rero? Wumva ndacyari namba ono hiryo nino. Nuko dutangiye filime yacu. Reka bagusubize inyuma uriya mugabo byagenze gute? Dutangire mu mbayini mu Buhinde iminsi ibiri ishize. Hari abana bari bavuye ku ishuri. Iba abana baza bakabinjiza imodoka bakabakingura n'imiryango, mbega n'abana bo mu gikoma cy'avoka. Hey, Then guess who found it? mani ku ishuri mbwira ka gakobwa ninde wakabonye n'uyu. Bana bari kugenda baganira ku gakobwa. Mani genda umukobwa umubwira uriwe. Genda kare gakobwa ukishyurira ikawa, urabona kari no kukureba ni abanyeshuri. Genda ariko umuvugisha mwana ntukaraburiza maniga cy'ubike. Niko abana baje hano wani ofi baragenda baganira, abandi bana baratashe. Hari umwana umwe wasigaye hano asa nk'ufite n'abarinzi witwa Ovi, n'umwana muto avuye ku ishuri. Nuko abana nyine bameze dore abarinzi barindi wabo umwana wabo hari abarinzi. Hey, ntabwo ari buri rugo ubona n'abarinzi, ntabwo ari buri muntu muwe mu nzira afite bouncer cyangwa se afite bodyguard. Oya, hari ikindi kintu bisaba, ni umufungo no kubuhiti. Wahoze icyamamare kibuka muri Juice mu kabiri. Nende kumwe n'inshuti zanjye. पता ना तुम्हारे पापा ने वाला स्कूल से सीधा कराने. Papa ni yakubwiye ngo nuzajya uva ku ishuri ry'ihita uza mu rugo kuki waciye ahandi ha? Niko. Yego. Ni umugabo umwana asanze iwabo ariko ntabwo ari papa we. Ati so yarakubwiye ngo nuzajya uva ku ishuri ry'ihita utaha. Umwana haro yaciye. Okay? Katorore umwana bamwise Ovi. Nicyo tubashe kumenya. Badusubije inyuma hari umugabo tubonye ameze nk'uri kuraswa na warasa yicaye ahantu. Uwo mugabo turashaka kumenya ibyo byifashe gute. Umwana yaje mu rugo atangira gucuranga piano. Hari ibikoresho bifasha abantu gufunguka mu mutwe. Gusa umwana yageze iwabo bameze nk'afite irungu. Umwana bari wenyine baramuserifa bakarya wenyine akanywa wenyine. Ubundi urabizi urugo rurimo abantu nyine usanga usangira na famiye abo muvukana papa mama. Sasa ro yandikiye ati duhure muri club mu minota 30. Umwana kubera ababyeyi baba bahari. Umwana yese yandikira bagenzi bati twigire mu kabari kunywa utuyoga tw'amagi. N'ubundi byose ni yare. Umwana bidatinze barakwereka kuri ni mu kabari bakita muri
ni Dubai yari mu Gatsata aho yitwa mu mazone mu madivi y'abana baje gusindira kwa Damuru yociye n'abana bimeze bite gangster wavuganye na mukobwa oya Come on, Ovi. Gotta go talk to Ovi vugana n'uriya mwana ariko man I know what you mean. Come on. icyo ukeneye ndakizi nimba agize isoni zo kuvugisha umukobwa umwana baje kumwura umugi wemwa kuri umugi ureta wumva noneho uri na squigi kandi uri squigi nta kintu uba witayeho wita wumva noneho nta ninja yagutera ubwoba ukagenda ugatereta umwana baje kumwura umugi abana bato mwirinde ibitabi ku kanya roba bakubise amatara n'abapolisi abana bajugunyira umugi अंदर से आ रहे हो bavuyemo indani mu kabyiniro मुझे कुछ गिरा है क्या ndakeka hari icyo mutaye hasi oya ntacyo bataye urumogi hasi umupolisi ararutora babana urumogi अंदर से खरीदा urumogi mwaruguramo indani ntabwo ari urwacu mutuze तुम लोगों को पता है byose bimeze sawa क्यों तुम लोग basore muri abanyamahirwe खलाई पड़ा है तुम लोगों के सामने muracyafite ubuzima bwanyu bwiza imbere ahita arasa umwana umwe umupolisi umwana bahita bamwambika ikintu mu maso baramushimuta nta mupolisi ukora gutya tugaruke muri Mumbai Central Prison bimeze bite rero muri gereza iri muri Mumbai wa mwana twatangiranye filime baramushimuse tuvuye tugaruke muri gereza i Madrid magerageri abantu bamuriyemo nkurikiye ndabizi ijwi ryanjye ngo ryumvikanayo cyane kurusha irya wadeni wanyu ndabasuhuje na wadeni wanyu ndamusuhuje चलो जल्दी जल्दी barakwereka wa mugabo aruwashi criminal justice yaragakinnye ni icyamamare azana waje kumuriba muzehe मैंने भूला था उन बड़ों सालों को narakubwiye wakigurikiwe हमेशा बच्चे के पास रहने ujye ucunga umwana wanjye buri kintu akoze से अमीरा से उठा लिया मेरे none amiri asifu umwana wanjye yamutwaye yamushimuse पैसों की बात twanegosi ibi ntabwo ari ibyerekeranye no kuba twamuha amafaranga washimuse umwana wanjye इज्जत का सवाल ni ibyerekeranye no kuba bansebeje gushimuta umwana w'icyamamare uyu mugabo ni urwego bari muri gereza ati ko bashimuse umwana wanjye ni igisebo kuko baba bazi ko nikoraho n'umwana wanjye adakorwa jya muri Dakar क्या करना है nkora iki उसको वापस लाना umwana wanjye wongera umwiba umuzane पहुंच लगेगी ndaza gukenera abasirikare abasirikare ubishyure mujye kubohoza umwana wanjye bivuze ngo washimuse umwana w'uyu mugabo ni icyebe bahanganye ntabwo yamuha amafaranga ngo amuhe umwana we ngo yabasebye बैठ के तेरी मार नहीं सकता urakeka ko ndi muri gereza sinakubabaza शर्म नहीं ndakwinginze vi अपने बच्चे का नेक्स्ट urashaka umwana wawe azabona isabukuru y'umwaka utaha तो चाह hanyuma rero मेरे बेटे को वापस genda ungarurire umwana wanjye genda unzanire umwana wanjye ngo najya muri Dakar azana umwana we ni umurwa mukuru wa Bangladeshi bawita Dakar Bangladeshi nayo yahoze ari igice cy'ubuhinde nk'uko wumva none Pakistan yahoze ari igice cy'ubuhinde kigabanijemo हमें क्यों किसी किसी none se kuki famiye yacu nayo itangiye kubyisangamo wa mugabo abwiye ngo najya gushaka abana bishyure ariko bazana umwana uriya mugabo neyisa पैसे नहीं है nta mafaranga yagishariye जिनके सारे एसेट जब्त करने हैं NSB amafaranga स्कॉट ya boss barayafashe uranyumva ngakurikiye amafaranga yacu leta yafata imanzu एक आदमी है जो ये सब काम करता है hari umugabo nzi ujya ukora ibintu nk'ibi तो महाजन की औकात से भी बाहर ariko amafaranga ye arenze ayo mahajani yabasha kwishyura ariko hari uburyo bintu nabikina ariko ntibiri bworoshye bivuze ngo nta n'amafaranga ahagije bafite kora icyo ukwiye gukora kora icyo ukwiye gukora bagomba gushaka umuntu bishyura cyangwa se abantu bishyura tuvuye mu Buhinde tugaruke ahitwa The Kimberley Australia muri Australia hari uri hano DJ Felix hari ahantu harehare cyane 30 made it? nka metero 30 manuka jya mu mazi hasi Fucking high. mani harehare cyane Fucking beautiful, huh? nanone ni heza ni abasinzi bara baragenda bakicara mu misozi n'amabyeri yabo bakisinzirira bagasinda bagasinzira bakabyuka mbega ubuzima What another fucking adjective. man Told you, Spawn. nakubwiye ngo ameze neza uriya do zamukubise ni icyamamare n'uwo mugabo twatangiranye barashe ameze nabi badusubije inyuma batwereke byatangiye gute azinduka mu gitondo kibyuka yitamira intamo nuko utazi inyota
musore Oh, my beauty. mani mfasha byeri yanjye ariko ahantu nyisize ahantu igera ndahazi ntusomeho kiriya gito gitangira gusoma nakubwiye ngo yifate wiyinywa ariko musore avayo hano hantu batubwiye ngo ntiharere musore ahita avayo yihuse cyane nta bwoba kigira kiri no muri furi kicomeka amazi iyi niko icomeka amazi baranapfuye musore yinjiye mu mazi ahita aza kwicira hasi mu ndiba y'amazi yicara yaremedita abasinzi rero bagira sikwingi zabo abasinzi bagira ibintu bibongoza umusinzi yaje kwicira hano aramedita niko turi umusinzi mwene data sori mwene so njya nibaza abantu banywa inzoga babatekereza ako niyo mwazinywa ntarimo ubundi se zijyaye ko tubizi ko zikora ubu bazaba zijyaye ko binemewe ko zinyweba yaje kwicara amazi buri uko yicaye amazi asa nk'ubona akana kirukanka ahantu ku mazi ku mucanga iyo shusho akunda kuyibona cyane aho tuhavuye twigarukire hakurino nuko dutangiye extraction ya Jean ni umusinzi avuye mu misozi gutembera kunywa byeri yaratashye aracyari mu kinya kugera mu rugo wari yasanze aroroye yasanze mu rugo n'umukobwa yibera aho ngaho nyine muri twa tuvumo twa make wisanga hano ni nko mu rugo dore inzu yiberamo umukobwa yararebye mbega umusore uba muri ghetto mbi hari inkoko mu rwogero rwawe njye nkunda inkoko nuko nanga ko zigenda ziherera ahantu hose zigeze umusore hano bari kunywa ibinini amayoga inkoko mu nzu yibanira n'inkoko mbega nta kintu yitaye urabizi abantu basinze cyane nta kintu bitaho umva twabonye misiyo yo kujya kubohoza umuntu gukura umuntu ahantu ari extraction hari ababanda abiri yarahanganye rimwe ryashimusa umwana wundi bari muri Dhaka n'umurwa mukuru wa Bangladesh baduye amasaha 16 kuba twamaze gushimuta nako umwana bashimuse twamaze kumubohoza wiki asuka byeri nakari kera ari inywera This gangster, Amir Asif, he holds a iryo bandi bita Amir Asif niryo riyoboye muri Dhaka kid. It's gonna get kuba twagaruza uwo mwana biri butugore ariko buri kano kazi dukora buri gihe kaba kagoye akazi koroshye amwisha ibinini inzoga akazi koroshye menyereye This was a mistake. iri ryari kosa kuba naje kuguha akazi Nick, what are you doing here? Nick ubundi wakoraga icyano Bullshit yourself. wikwishuka No one else is gonna commit yourself. urabizi nta muntu wakora akazi gateye ubwoba nk'aka ngaka nkanjye kundusha n'ubundi ninjye ukeneye akazi kananiye nta wundi wagashobora ikinaniye barajugunya nk'uko ikinaniye ifaranga bajugunya And why would you? iyo cyatuma ukora ako kazi nkeneye amafaranga Chickens aren't cheap. inkoko n'ubundi ntabwo zihenze cyane nako inkoko ntabwo zihendutse Enough times you're gonna catch a bullet. nukomeza gutyo uzaraswa cyangwa se uri wa muntu wumva ko nyine urashwe ntari Tomorrow morning, ejo mu gitondo I'll meet you in Fitzroy Crossing if tuzare kuri Fitzroy you don't show up. ariko nutaza inzoga zagushizemo nzagusubiza mu kazi nzagukura mu kazi ejo uzaze uri muzima ejo uzuri soba inzoga wazimazemo uwo mwana yitwa nde Obi Mahajan. Ovi Mahajani niwe mwana tugiye kubohoza Down straight, Tyler. gatorori umukobwa yita cawo buriya ushoboye akazi kawe wicariye ahantu mu kavumi yo kure ukabona abakire baje mu makajugujugu yabo n'imodoka zabo zihenze baje bakubwira ati watwemerera ukadukorera ibi ko batubwiye ngo urumwe ku mubumbi nk'abantu bose bakeneye kwamamaza ibintu byabo ko bimenyekana baniyicariye mu rugo bakahamagara ati roki twamenye ko ibintu utamamaje buriya tuba turi guta igihe babwira ati mwamenye ubwenge bumaze kujijuka muzane mbahindure neza ukeneye kwamamaza uhamagara nomero y'icyamamare ni roki tukikorera akazi cyangwa se nanone wakumva nanone be utabishaka njye mba meze neza n'ubundi niwe mba ndi gufasha hanini kuko
ko ndi umwana muto se umeze neza. Twigarukira hakurino hanze hakurino ya Dakar. John, 14 years old. His father, uyu mwana amwita is in jail. Ofini. Papa yitwa nawe Ofini Mahajani. Papa yatubwiye ngo tugende tugaruse uwo mwana. Uwo duhagaye nindi Yamira Sifu Very own Pablo Escobar. muri Dakar ameze nka Pablo Escobar. Biggest drug lord in Bangladesh. Niwe muntu ucuruza ibiyobyabwenge wambaye cyane muri Bangladesh no mu Buhinde. This is our extraction point. Hano ni umwana turi bukore rero. We'll man a boat, ferry you and the kid. Tiago araza ko ari mu bwato na mugenzi we. Any questions? How many hostiles? Turaza kuba duhanganye n'abantu bangana iki? Maybe 20. Ni abantu nka 20 barinze umwana ahantu hari. Let's chop chop. Katururi umusore agiye kwataka, bagenzi baramutegereza ngo mu bwato wagiye kugenda kuri umwana ahantu ari ngo ndetse araza guhangana n'abantu basaga nka 20 bariyo. We niko kaza akora. Dakar ni umurwa mukuru wa Bangladesh. Uwo dutangiriye filime yacu agiye kubahoza umwana washimuse uwo mwana. Ni icyebe cyambaye cyane waniwe umuntu ucuruza ibiyobyabwenge wa danje w'icyebe cy'icyamamare mu Buhinde Bangladesh. Ubundi cyari igihugu kimwe kera Bangladesh, Ubuhinde na Pakistan. Suzanne agira amasaha yo gusinda n'amasaha yo gukora akazi. Buri ikintu kibi ni ba bantu bavanga rega akazi n'amayoga n'ibindi bintu mufata n'amaninja mukayavanga n'akazi. Icyo gihe nta ibi bintu buzabishobora. Urabona hakurikira aho bamesera bahareba. Yego haje we agendera kuri gahunda tugenda umuhoza uyu muntu n'ubu bana icyo bapfa ntabwo kimureba. We icy'ingenzi niko kazi ke. Twese turi kuri iyi si gukora akazi dushinzwe. Impamvu usanga hari abantu bagerageza none kwinjira mu kazi k'abandi cyangwa se akazi bashinzwe karabananiye bakumva ko akawe kababangamiye. Akaza neza muri Dakar bahita bamwambika umucanaho bakujya kubohoza umwana. Ejo bundi nabonye ikiwebu sayiti nimba ari ikibihe bifilime ntazi ibyo ari byo bamuzanye hano. Amanda. Turashaka amafaranga. Umwana ari hehe? Sasa aje nkuje kwishyura amafaranga ngo bamuhe umwana. Twereke amafaranga. Munyereke ikimenyetso cy'uko umwana ari gusa. Munyereke ikimenyetso. Duha amafaranga. Kids are right. I tell my people that. Ukinyereka ko umwana ameze neza ndabwira abantu banjye buriza amafaranga. Aje nkuje kwishyura. Mukinga bimenyere we. Hey. Mwaka intora abanza kuyiha. Numurara bereka ko nawe ari ibanda ari imbobo man. You seem like a real busy professional, so it's every Ndabona meze nko muri abanyamwuga. business, yeah. Mureke turekeraho kujya muri ibintu by'umwanda tujye mu kazi. Munyereke umwana mbaha amafaranga. Okay. Gusa papa umwana yavuze ati abantu bancimutuye umwana mbishyuye baba bansuzuguye n'andi mabanda kansuzugura. Baramuseka. Niba bangoye ibikira bareba uwabagurira bota akaba arizo musekera. Ni kare kubabwira. Mani ndakurasa nunaho humbye. Nari mbisi ko nta magazine ndi muri pistol. Mba mbibona. Katururi. Enough talk. Byo tuvuganye birahagije. Let's get to business. Tujye muri business. Tuguha umwana uduha amafaranga. Uyu nta mafaranga yazanye. Se umwana yavuze ati nanze amafaranga baba bambonye imboga mu menyo nta bandi nazongera kugira icyo mbwira. Yajya avuga ati wotanga amafaranga bagushimutiye umwana ubwo se wayobora imihanda uti. Hey, buriya izina ryawe urirwano nimba ari ryo rigutunze. Nimba nawe izina rye ryo kuba ari umurara wa danje utatanga amafaranga bamushimutiye ari ryo rimukorera, ahubwo aremera akishyura umuntu ujya kubohoza umwana wo kwishyura bamushimutiye umwana. Nuko amabanda ategura. Tell them. Babwire. Pay. Babwire bishyure bagenzi bawe. Niba tishyura Take this. ndafata kino Stick in his ass. gishyire mu gatafari kuriya mwana murase none unzamura. Hey. Katururi uyamukurayo. Website kinyuze ibifilime naze ejo bundi nabonye kiri kuvuga ngo mu gihe cyose Rokinga gifite website inyuza agasobanura itwika ngo ubuse tuzabaho te Gatorare ndaje nyirondore none n'abantu mwari mufite mbabakureho ibyo bintu by'amashyari yanyu. Gatorare tangira kurigano sore byazanye na basniper bimeze bite rero nje mvunira no mu mavi n'imanukire. Sore Manzano ikosa rero icyo mwibutse ukeneye kureba filime zacu agasobanuye online website irari
filime nirangira ndabereka ukuntu tubigenza. Ugura abonema gusa ukirebera. Bano bari hano bumva ukomanga. Katorori fire! Hey! Bano! Fire! 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 Sore ni indwanya bari hanze barabyumva ibyo ni ibiki bijya mbere. Tujyemo indani. Wanapaka sore. Sniper! Sniper! Sore ntabwo yashe wenyine. Sniper! Fire! Sniper na sasu rye ripfubusa. Mama! Fire! Buretse! Gapanga! Buretse agapanga! Buretse! Mama we! Sore nirwanye! Mwibuke muri Thor! Yarareba byakomeye. Katorori abana barareba ari utwana babanigisha mwuga vuna asi panga ijyambia buretse rimwe. Sore nirwanye arabangutse neza ku mutwe. Sore ano gira masa ayo gusindana amasaha y'akazi. Niko kazi yasabye. Ano kurenge ku mutwe bayita majagu. Subya majagu mu ijosi. Niko kazi twasabye. Ibintu byo nigiye none abona ka majagu hakurya aramukaraga yitonze. Muzana no vayo kuri majagu. Vayo kuri majagu azana isura. Vayo kuri majagu. Kuri majagu amaso apima amaso. Yes. Hey! Kaniko kazi nigiye muri kanange niki ko yababwiye. Ese Karini nigiye bizire. Hey! Umusararian niko kazi yiki windukira inyuma ari cyana. Hari abana bari baragiye mu mico mibakiri bato barabashutse. Vayo bani mugatuma abana bajya mu mico mibi. Abana bajye kwiga nibo Rwanda rw'ejo. None ngende u Rwanda rw'uyu munsi n'urw'ejo bundi n'urw'ejo. We nyakana gato kana gato. None se wa mwana we ko nta mwana wihagarika ku kabari mereza harya nta mwana wihagarika ku kabari nta nimbwa irya sima ngaho genda sawa. Uyu musirikare afite amagambo. Umwana cyo Katorori kure y'imbunda yitonze. Hey! Reba muri magazine niba kirimo amasasu kama censha rukuru umuntu afata imbunda ukabona ko fata n'icuma mu kundi kuboko. Oya urinde Zano funguza umwana ambara kano ko yamuhaye yambare. Katorori mwana vayo kure abandi abantu bapfuye ni benshi. Umwana arikanga gikase n'iki kigabo kibishe bose bakomeza indani. Ngariya nengera umwana urabizi umwana muto vayo hano. Isura yarayihisha yambaye agapfukamunwa n'umwana yambaye agapfukamunwa birinda corona. Namwe mukambare wabibonye ariko mwana muto urabizi jya muri butu wanzererezwe twe tuba turi mu kazi. Nta nimuwe kiba gifite z'umwana n'iki twe turi mu kazi. Singwaye agapfukamunwa murinze corona dukomeza. Abakorino ibintu we boss ubundi nyiri gushimuta yazanye marine zose zo muri Kigali azihuriza hamwe. Mari zana marine. Iyo umuntu yari marine akaba umuntu mukuru bamwita marina. Zana bwa marine buno buracyari buto ntiburakura. Iyo uri marine uri muto bakwita nde marine wakura bakakwita marine. Shukunya ka marine gato hasi. Katorori Hankir polara inyana zimbwa karo kisu mone porse none mumeze nka muri kwibuka se muributse izindi bo bashemo none ndashimuze buretse amijani buretse waje umukuru wa marine umuntu watwaye amafaranga yanyu Sanjib license chat thayega kandi niwe murengeje taje uramushukunye yaraseka
ngwino hano wa mwana we inama umuyobozi w'amabandi bari kubaza zino marine ninde w'iby'amafaranga imbobo nkora ati nuriya mwana mujugunye niwe uriya upfuye niwe w'iby'amafaranga witwa nde Farad wa mwana uzi ubwenge bwinshi kuba uri kuvuga ati umuntu tumaze kwica niwe watwibye mwese munyumvika gutya niko umuntu abaho ukeneye kugira ubwenge ugakoresha ubucakura sibyo Farad kugira ngo ubeho gira gutya kure y'icyuma fata umwana yitwa Farad ikata intoki ebyiri izo arizo zose ebyiri kubera iki kubera ko umuntu wanjye iby'amafaranga apfuye ikata intoki ebyiri kugira ngo ngire akantu kazajya kanyibutsa niko bigenda iyo umuntu ankoreye ku mafaranga byibura ikata intoki ebyiri njye numva sasa bino byebe nk'ibi usanga bitanakunda amafaranga cyane bikunda icyubahiro biba byararwaniye ku buryo wowe izina aba yarubatse nk'ibandi rikomeye kumwiba amafaranga yumva asebye n'abandi bazajya bamwiba ikata intoki ebyiri kugira ngo nce akamenyero Amir wa mwana twamubuze mwe bari barashimuse niyo wari uhagararira abashimuse umwana we niwe Amir Ashifu umuyobozi wabo kakana rirashimuse bagatwara uri umunyabwenge uri n'umunyamahirwe uje na van umujyi wose ni muwufunge ibiraro gari ya moshi ibintu byose ni mubifunge mu mujyi ntabwo bishoboka Amir ntabwo bishoboka arabwira umuyobozi w'umujyi afande koroneri bikiri bishoboka umujyi wose ndashaka muwufunge cyangwa se uze kubura ibirenze intoki zawe uyu mugabo ni ikibe gitegekana n'igihugu kibwira abakoroneri ati umujyi muwufunge nimba umwana nawe narishimutiye bamutwaye umujyi wose ni muwufunge uwo mwana nta hantu agomba gusohokera bimeze bite rero nuko dutangiye filime yacu dore utwaye umwana ntabwo azi ko bavuze ngo bafunge umujyi agomba gusohokamo sohoka tugende ni umurara nawe aba ari mu kazi ke nyine bino nibyo yigiye atabangamiye rubanda yitonze fata amazi Kid, you want to survive, you do exactly as I say. wa mwana niba ushaka kuba urakora ibyo ndi bukubwire umwana yantinyari apana kaburi hano banza gukuramo umusore ati nimba ushaka kubaho urakora icyo nkubwiye mwana banza guhindura imyenda n'umwana muto twatangiye yiviriye ku ishuri nk'undi mwana wese wa mwana banza urigiye isukari yawe isa nk'izamukamo dore wagize nta kabaraga ntaki mugabo arabanza aripampa neza arabizi ko bagiye mu rugamba 2100 meters out, in possession. Copy. Alpha team is approach. umva Alpha team iri ku bwato nabo bari kukumva ari muri posisiyo nabo bagomba kunyuza umwana bagenda arabanza kure bullet proof vest cyangwa se icyo mwita antibari kariyo bakurashe ntabwo isasu rikwinjira baramwambika ariko bakurashe ku mutwe ririnjira sore arambara banza fotora umwana yereke bamuhaye akazi ivuga amazina Say 9 man. vuga izina ryawe mwana Say your bloody name, come on. vuga izina ryawe wa mukinga Ofi irindi Mahajan wavutse ryari 1st January 2000 tariki 21 mu kwa 2005 Extraction. gahunda yo kumukura irakomeje proceeding to extraction hey aho umwana bagomba kuba bamufatira cyangwa se bamukura ahantu yarari niho bari kwerekera filime bayise extraction Satellites online. Baking the kid on me. Satellite iri ku murongo Raken umwana bari mu nzira baza Raken uriya musore twatangire Tyler Raken meze neza uyu numwe wamuhaye akazi meze neza sa mu ishyamba bimeze bite rero hey mu ishyamba bagomba guca mu bwato ikirara gikuru cyari cyarishimutiye umwana cyavuze ngo muri tayari turi muri metero 1600 video bohereje bayohereje hano
umwana ari kuvuga amatariki yavukiye n'ibyo byose. Yavutse 2005. Possession. You have 7 minutes to transfer the funds. Umwana tuberetse video ko tumufite mufite iminota 7 yo kutwohereza amafaranga. Abo nabo bahaye akazi. Iyi ni equipe mwe mutuma y'abakomanda. Uyu ni Chindi muri position. Chindi muri position. Tukiri. There's an alarm going off in the engine room. Gee, I need you to be my eyes. Chindi neye kumbera amaso. Ducungire. বাইরে সব সেতু বন্ধ করে দেওয়া। Buri kiraro cyose kiri muri Dakar mu gifunge. Wa mwana w'imbabaza gufungura boss umuryango boss. Mwana azi gucinya inkoro. Boss mwinjire mubyeyi. Erega mwana duhumeka umwuka musigaje. Arada bahal lagse. Bino bintu ndabikunze uyu mwana uko nabwiye. Umuyimbunda nawe mu kazi. Ibobo ibonye umukiritsi cinya inkoro. Ku buryo bw'imbaza ati boss rega duhumeka uwo musigaje mwamaye akazi. Boss yesa mwaka. Nuko arafata ageza akambwira ati rukirega muhumeka usigaje wambabariye ntunyiruka. Nkabura icyo nkora. Yari mu nzira cyazo. Bimeze bite rero? Yeah. Deep breath, deep breath. Mwana humeka winjiza umwuka. Mwana ari kukaruhuka. Manzi baruhuka uri mukomanda. Tukwiye gukomeza kugenda. Kuruhuka ni amasegonda umwana arananiwe. Katurori. Bimeze bite? Sasa abantu bari hakurino. N'ubwato bugomba gutwara uriya musore uzanye umwana. Ubwato Katurori. Takes about 5 minutes from the boat. Lake asigaje iminota 5 bagere ku bwato. Lake n'uriya musirikare ujyanye umwana. Lake Taylor. Katurori. Where is it? Amafaranga ari sinzi. Wachaheri. Ukiri kirageze uriya amafaranga baravuze ngo bayohereza bagomba kubahemba. Amafaranga ntarageraho. Yoza kuri bantu hari. Hagize cyese kureba. Bwato Lake agomba kujyamo. Abagomba kumwakira batangiye kwicwa. Hey! Bahawe akazi ngo barabaha amafaranga. Uwapatangikira kano uyu mukobwa nta kintu kiriho. Come back. Tell them to have 60 seconds to make Wongere muhamagare mabwire amasoko tubahaye umunota umwe ko babohereje amafaranga yacu. the Bulganga. Bagomba kutwishyura. Sasu batangiye kwicwa bagomba gukorana na Lake. Bari kwicwa. Buno bwato uriya musore agomba kuzana mu mwana. Uri guhamagara. Getting played. Badukinnye batubeshye. Cyase turi gukinwa. Verbal. Mumbwire. Tiago. Tiago? Tiago ntabwo ari kwita. Tiago wapi? Sniper ari hano. Uyu ni G. Tiago yari mu bwato. Tiago uri mu bwato yishwe kare. Something wrong. Taira, hari ikibazo buretse kwinjira mu bwato buretse. Ikibazo. You got eyes on the boat? G, amaso yawe yabari ku bwato. The boys haven't come up yet. Ndi kureba ku bwato ariko abasore bacu ntibarafayo. Giye kwinjira. Agiye guruka isasu. Hey! Nick, you're gonna want to see this. Bintu ukwiye kubireba Nick, uyu mukobwa yitwa Nick. Kureba ko rino hari amato ari kuzatira. Inbound police. Taira, hari amato abiri kuzatira ahantu uri. Bari muri metero nka 200 ahantu uri. Katururi. Taira aricwa. Hey! Abagombaga kubahemba amafaranga ntibayohereje. Someone else in those woods. Hari undi muntu uri muri ayo mashyamba urimo. Holding around your position. Hari ingome muri metero 100 usatira ahantu uri metero 100 n'icyaha. Metero 100 usatira ahantu uri hari abantu bahari. Bimeze bite? Kiri hano. Ubona bari gucaho. Hey! Sore! Nyoni ziraguruka. Uyu arabibona ko umuntu hari umuntu uhari ukanze inyoni. Uyita aca bugufi. Se ngo bose ni abaprofesiyoneri n'abanyamwuga ibyo bakora barabizi. Mwana muto. Move fast. Stay low. Tugiye kwirukanka ariko ugende wunamyemo Gaturore bahita bimanukira ishyamba si ryeru. Bimeze bite rero? Yaje kuri misiyo yo gukura umuntu ahantu yarari bakise extraction. Gaturore bwato babonye bwato babwinjiramo. Umva dukeneye ubufasha buturutse mu kirere. Choppers inbound. Umva Taira kajugujugu iri mu kirere isa. Kajugujugu iri mu kirere. Gaturore bana bafayo bakurikiwe. Bimeze bite? Mwishyamba bana fire. Simbana watanze akazi ngo bajye kuboza umwana niwe ushaka kubica. Saju! Ofini Saju. Dero kujyana mu rugo. Saju. Charasu wa chana. Wabahaye akazi ngo bajye kuboza umwana nta mafaranga yari afite. Ku buryo yabwiye ati mujye kuboza umwana bamara kumuboza we azabica twara umwana. I won't hurt him! Yeneye umwana wawe ndi umubabaza. You better run like hell or I'm gonna kill you both. You understand? Warwana ngiye kunaga imyotsi twirukanke nutirukanka ndabica mwembe n'uriya mugabo guhamagara. Uriya ni wa mugabo wari wapanze na se. Katurani nawe barashaka kumwica. Abamuha akazi no bari bashaka kumwica bagatwara umwana. Bimeze bite? Bariruka. Mwishyamba. Mambo vipi?
Yeah. Shira modoka. Shira modoka. Fire, 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 fire. Uyu subiza umugabo. Bicara modoka barimanukira. Bimeze bite rero? Nuko tugatangiye. Yeah. Shira mu modoka. Yeah. Modoka. Bamanutse. Nuko tugatangiye. Back extraction. Jana no polisi kumamugarika. Mwicanyi nk'uyu sinzi ko yahagarara abonye abapolisi. Komeza indani. Bimeze bite? Siga imodoka hano. Byihuse cyane. Karagano. Hey. Fire. Yeah. Torori. Please let me go. Saju works for my father. Reka ngende Saju akora papa. Nanjye nkorera papa wawe ariko hari ikintu kitagenda neza. Then take me to the police. Bamfashe banjyana kuri polisi. Wa mwana niba ushaka kubaho nyizera. Nyine abantu bancungira radiyo yanjye ntabwo iri gukora fresh. Turn right up to the bridge. Kata iburyo nugera imbere. Nugera ku kiraro. Iburyo. Torore. China on your right. Tayira kata iburyo. Kujya iburyo dore hari polisi. Komeza imbere. Iburyo hari polisi. Bande zose nibuka abasirikare ba koloneli abapolisi mu cyose bavuze ngo bawufunge. Abapolisi abasirikare bose bari muri uyu mujyi bose bakorera umugizi wa naburina. Ikihebe. Hey, polisi tangira gusigara. Cyo ni ikindi cyane dosiye bagushyiraho iyo bagufashe. Fire! You know it? Genda rusaba polisi. Yeah, turi Dhaka, Bangladesh. Yeah. Yakurikiwe. Hey, modoka yuzuye ivumbi. Bimeze bite? Sore, komeza imbere. We niko kazi ashinzwe. Niba misi yari ugukura umuntu ahantu, ubundi wanapfira mu kazi kawe. Niyo gahunda y'umunsi. Kata ibumoso. Skip. Subira inyuma. Just fire. Hey. Sore, Katan. Bimeze bite? Nuko tugatangiye extraction. Yeah. Kugerano. Survival mode. Put your belt on. Wa mwana ambara umukandara. Fucking seatbelt. Ambara umukandara. On, you drive like this. Umukandara ndawambara ugutwara nk'umusazi. Subira inyuma. Kuko wongera umukinga wari wamwombetse. Ibintu byose ni imibare. Wongera umuntu wari wamukurikiye. Uye akorera papa w'umwana. Amafaranga bafite yo kwishyura mercenaries bahaye akazi. Bafasha kuzishimuta bakazitwara. Polisi. Iyi polisi iri gukorera wari washimusa umwana. Gege. Bangladesh bivugira ikibengali. Igihinde buriya kiri mu moko menshi. Kiri mu giterugu, harimo igiterugu nacyo ni igihinde. Kabamo ikibengali. Ni byinshi, kigira ibirimi byinshi cyane byose. Ngo nabimenye gute? Birambabaza nk'iyo umuntu amajije icyo kintu. None se ubona ndi mugenzi wawe usibye ko mba nganira namwe mbasobanurira. Hako reno. Hey! Yarinjira. Yeah! Shirano. Hari abantu binjira mu rugo rwaka batari ngombwa kusakuza ukamenya ikibagenza. Shirano. Yeah. Mesi ndani. Yeah. Mesi imbere yitonze. Bucece. Hey. Yeah. Bimeze bitari koko filime mba nayibazaniye. Ngahita nimanukira. Gatururi. Nyubako baturage bari kwiruka. Cece. Shinzwe umutekano bose bakorera umugizi wa nabi uri hano. Ukamenya ko umugizi wa nabi atuyikora. Ubwira igipolisi atari ko polisi mube mufunze ko. Choma. Che. Mwana yikanga. None sura umuntu. Icyo. Pritsi wa cyano w'inginyu. Ubundi uri mu kazi maru urinze iginyu. Choma. Buretse. Inyuma. Fire. Fire. Sorry. Bangutsemo.
cyane faya faya mure mwana mwana bari gushaka bose ndagiye mwana cyo katururi muri etaje mwana katanu mufashe mwana yakurikiwe katururi mwana kwirwana ariko mwana baramufata vayo hano vayo waruzinguwe bakurura umwana bari no kumubwira amagambo mwana cishene ndagiye faya twagiye atanyicira akazi none se kari ibinigiye nikababwira ko ari ibinigiye baragira ngo ntungwe niki diporome ko nayidepoje bakayita puberi faya none akora iki kari ibiyigiye diporome yanjye nayidepoje barayiciye baragira ngo mbeho ni ibiyigiye narase ibiyigiye bakomeje bimeze bite gatano masasu ku mugongo ko nyine wo kwicwa n'inzara zicwa n'isasu y'isamesa kamwe twamanutse hejuru y'inyubako mu gihugu cy'abandi jya hasi kajugujugu zibariho hasi babariho amabanda bariho uranyizera wa mwana fata urwana harurenze etaje uyu mugabo arategura twagiye wacyana haguruka terura umwana ukanaga inzererezi hakurya ukarenza etaje kuko uri mu kazi umutekano w'umwana nicyo kintu cya mbere kuko niyo mafaranga ye bakomeje gatanu manuka yitonze bucece gace kaboyi shirano Stay on my shoulder, alright? ungume ku bitugu wa mwana we ntugire nako ntugire faya uretse kubitana mwenyewe mwibuke muri jisi mu kabiri nirwanye ni icyamamare cyo mu wine mutwe ku zuru ndapfuye kurwana imbona nigana punch uretse abagabo barenga etaje bari mu kazi rwose kazi ni akazi none se kari ibyo bigiye babihugute umwana asigara hejuru ndapfuye abagabo baguye muri kaburimbo ku manywa yanga izuba riva abagabo bari gushaka ibi byose ubona bari gukora ni ukureba byibura ko hari ikintu cyajya mu gifu ntugire ngo ni ugukunda kurwana cyangwa urugo ibiba byakome uretse tugomba kurya bose bari mu bagomba kurya karenge punch mu mutwe uretse abagabo bahagiye kore cyuma cyuma motari nawe bacamo yikomereza ubwo nawe ari gushaka icyo kurya kandi akimanukira uretse nawe cyuma uretse ivi cyuma hasi cyuma hafi punch kiki mba ngomba kurya dore ko baramwambara mama we muri iyi myaka yaje imodoka yaramwambaye yakubiswe nanjye ngomba kurya nzaniryana nabi kurusha ingumi ibyo bintu mwese murabizi nzaniryana nabi kurusha ingumi rero nani bitu ngomba kurya na famiye yanjye igomba kurya n'abana bakiga niyo gahunda y'umunsi umugana umwana wanjye ukeneye minerivari umwana wanjye akeneye minerivari mwamfashije nari hano uyu mugabo afite umwana n'umugore bose bakeneye kurya nawe nkeneye kurya uribona umugabo atashye ari kumenamo ariko ntuba uzi ngo byaturutse nizamvune ni kwa kwiringa faya umugabo arabangutse gufatira umwana warwaniwe ni so wandumye ngwino mugushyire nta mafaranga bari bafite yo kwishyura uyu mugabo babohoje umwana vaye tugende vaye tugende ku manywa y'ihangu rero imodoka naga muri metero
metero 5 ihita yimanukira. Umwana arikanga, umwana arikanga. Byari kubona ntibisanzwe. Uyu mwana ni imari yabyawe n'icyamamare kibandi. Jero modoka tugenda. You hit him in the truck. Mugongesha imodoka yego. Mugongesha ikamyo yego. Agabeshya. Barakomeza kajugujugu mu kirere. Baracyadukurikiye. Babakurikiye. Polisi bariho. Bimeze bite rero? Yeah. Hey, hasi hejuru babariho. Polisi, igisirikare, inyera, kira fasi, kira nguni. Sasa hivi musore ari mu nzira yerekanka. Bamukurikiye. Bimeze bite? Ako ndani ya gari yo Kiswahili 5 kwa 5 urayizungumuza. Ako ndani ya gari. Yeah, hey. Sore yakurikiwe. Bimeze bite? Katururi. Mukarisi. Mukarisi. Cyo ni ikigande ni muri karitsi. Ntobari. Mukarisi yabeka katisa. Urabizi? Abayano wacana wekwereke. Tugiye gusimbuka n'imbaraga 3 rimwe. Akibara rimwe barasimbuka kandi yarabwiye ngo bagiye kubara 3. Modoka Cesare iraturika. Ko basigaye munsi y'ikiraro. Sigara munsi y'ikiraro. Ya modoka yatwaye dukurikirimo umwana iri baranguye barapfura. Ndashaka kubona imirambo yabo. Uyu niwe boss ubiri inyuma. Ntashaka amenyero nimba yishimutiye umwana mu cyose bawufunge paka abonye uwo muntu. Hari abantu baba barafatishije kubera umufungo. Umujyi wose none ukasigara umira ngo wagira ngo yawurazwe na basekuru. Uzamukana kuri Bangladesh bahita bakatana. Bimeze bite? Bashishije ko bapfuye ariko boss aravuze ati ndashaka kureba imirambo yabo. Hey! Ako nino arutarapfa ngomba kurya. Yo gahunda ngomba kurya, ngomba kubaho. Katururi barakwereka ibyatangiye mu gitondo bwarinze bwira. Koroneri nyiri gufunga umujyi arakoreshwa za kwa boss. Ngo baracyari bazima. Umwe yakomeretse cyane. Dore ifoto ye. Ndagira ngo imbunda zose zo muri Dakar muzitunga uyu mugabo. Yagasani. Imbunda zose zo muri Dakar bazitunga uyu mugabo. Bimeze bite rero? Hey! Muri imbunda yose iri mu murwa mukuru wa Bangladesh Dakar bazitunga uyu mugabo. Hey! Umugabo yaje yakomeretse. Nabizi funga umuryango. Yeah. 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 Katururi. Mugabo. Sinabi. Hari urabarwara. Karaswa byose ukabyimenyera. Give me a hand. Nice, wamfashije wa cyano. I need a hold that on there. Fasha kuki. Sikupfukira. There and then. Zengurutsa ugarure noneho tuzinge. Yeah. Yep. Telefone. Yeah. Yego. Inshuti yacu Sajulafu yahoze ari special force ni uri kugukurikirana niwe muhanganye. We were played. Batubeshye badukinnye. That's why never came through. Amafaranga ya kabiri nayo baduhaye. Lifting and he doesn't want to pay. Majane dukoresha akazi gakomeye ntashaka kutwishyura. No CG. The whole team is dead. Ikipe yose yapfuye. CG. City's on lockdown. Umujyi wose buno bana ufunze umujyi muri lockdown. Bawufunze ngo nta muntu usohoka. Nta n'uwinjira muri uwo mujyi. You're with me. Umwana ari turi kumwe. There's a clearing on east side of Sultana Kamal Bridge. Ku
kiraro cya Sultana dushobora kuba twahaca. I'll send a chopper. Tugiye kohereza akajugujugu yagukura. How far? 4 kilometers. Ni kure bingana iki? Ibirometero 4 kuhagera. Icyo kiraro cya Nyabugogo ujya kwa Roke. Nimvuga kwa Roke ujye umenya ko ari muri quartier bita Gatsata. Yose ntabwo ikitwa Gatsata yitwa kwa Roke. Ibyo bintu umuntu abyimenye. Nutega moto ningeza kwa Roke azajya amenya ko ugiye kujya he mu Gatsata. Tyler. Hakiri ikitwa Gatsata iryo zina nari kwiho kera. Tyler. That's no good job. The job is fucked. Akazi kangiritse. Mwana mbega bashaka ukuntu banamusiga. We shaka amafaranga niki. Nambwiye ati uwo mwana musiga aho ngaho wigendere n'ubundi uwo mwana niwe twagomba kumujyana bakaduha amafaranga. None badukiriye nta mafaranga bari buduhe. Usora tuwe shaka umufungo. Are you going to leave me in the street? None se ugiye kunsiga ku muhanda? Your phone. It's loud. Telefone yawe irasakuza cyane nabyumvaga ibyo bakubwiye bwabo telefone yawe ufite ikivoreme cyinshi. Buryo bwonyine bwo kubona amafaranga yanjye ni ukugutwara. Ntabwo rero ngusiga. Like Pakistan. No kwanga kuriho mbona nk'igapfunyika. Mbega ni agapfunyika k'amafaranga cyane. Brown. Wanga ngomba kujyana bakamafaranga nta zindi mu bifite zo. Hano tangira gucura. What are you doing? Kora ibiki? This? Ibisi? Piano. I play the piano when I'm nervous. Iyi ni piano, ncuranga piano iyo mfite ubwoba buri gihe. Biramfasha. My father hates it when I do it. Gusa papa wanjye arabyanga iyo mbikoze. He thinks of me the same way you do. Papa wanjye ntekereza nawe nk'uko nabonye untekereza cyangwa se mfata nk'uko mfata. And a person. Papa wanjye mfata nk'ikintu kurusha uko mbona nk'umuntu. Mva umubyeyi. What did mean about that? Ntabwo ari icyo nashaka gusobanura wa mwana ko ngufata nk'ikintu. None se kari weho kazi kanzanye. It's okay. Imeze sawa. Katorore. Sinambwiye ati uwo mwana musige. Ejo ujye ku kiraro kijya kwa Roke. Ubwo ni mu Gatsata. Aho ikomereza. Uyu nguyu ari special force uri kubagendaho. Mbese bite? Sir, आपने क्या लगा? Ni icyumba bitanda bingahe? Isaza hano. Yaje ari suru bari kubise ryahingamye kano kagufwa ko muzuru rero hejuru baragakubita kagahindukira. Kamera nk'akaboko kacomotse. Byo ntago mubizi. Apfuye. Kagufa gasubiza ku murongo ndapfuye abagabo ni ibinya. Yaje kwicara. Gushaka icyumba. Mu Karoki. Yaje kurara muri Dubai mu Madiba. Saju. Hey, beautiful. Uyahamagaye umugore we. Mu rugo bari aho bameze neza bari kurya bari kumwe umugabo yagiye guhiga amafaranga. Buriya rero umugabo mujye mumwubana ubona atashye. Turagiye guhiga amafaranga. Nyuma y'amasaha 12 nutanyumva. Ufata amafaranga ari mu rugo mugende. Mubure burundu. Ayi baat samajh mein. Uranyumva? लेकिन Yego ndabyumva. तुम ठीक हो? Meze neza mugabo wa? Main theek hu. Meze neza turi gukora akazi turi gushaka amafaranga. Thak gaya. Turayi studio. Mugaye! Nyamara mujye mwubaha amafaranga y'iniga yataye. Ndagukunda. Nanjye ndagukunda ntabwo biba bitworoheye n'ukuri babyeyi. Shyira telefone aho umwana telefone tuvugane I love. I love. Papa ari kuri telefone nagira ngo muvugane. Bana bato mujye mumenya mubyeyi. हेलो पापा Bite papa? Hey champ. Bite champ? Ngo ni champion. अब घर पे जल्दी आ Ese uraza gutaha mu rugo vuba? Alright. Ndataha vuba cyane. Nari nyiri muri office hari amadosiye nari ndi gusinyaho. Amadosiye yahe. Tum subah uthoge na. Nukanguka mu gitondo. Apni mummy
की हेल्प करना बेटा, ओके? uze gufasha mama wawe sibyo? हाँ पापा। Yego papa ndabikora. Ndabikora. Nanjye ndi muri office. Ndagukunda. Always. Kandi iteka. Musaza araye muri office. I love you too. Nanjye ndagukunda papa. Nanjye ari igihe umugore amugana. None se Rocky ni karame. Kutarataha ugeze. Ndacyari gushaka amafaranga, hari amadosiye ndi gusinya, amadosiye yahise. Reba urusaku mba ndi gusakuza. Kuko madamu ntabwo abizi ko nkora kano kazi. Nubwiye ko nkora mu gihe. Iyo. Hey. Yeah. Yego. Offer. Meet you at the east side of the bridge. Urabizi kajugujugu yabonetse dore ku rundi ruhande rw'ikiraro nona. Kid. Mwana muto. Twagiye. Nta kurya. Twagiye. Kajugujugu yaje. Sasa uyu nubwo yashimuse umwana bamwishyuriye. Atwaye umwana igihe icyo ari cyo cyose bazamwishyura kuko uyu mwana ni imari. Bazaba bayamana gutwara. Bazana gukingura wapi? Kingura wapi? Yara nicira. Shira. Shira mu modoka. Foriri iburyo. Ubwo ntago uzagera hano. Katururi. Korotoro novisi ndayisetsa tu. Kubitamo hariya n'umurara. Gera cyo modoka. Modoka. Ubu modoka. Si modoka. Taragira. Imbere ye abona moto. Abona moto. Sohoka modoka. Sohoka mu modoka wa mwana we. Tarajya kure fire. 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 Katrori. Sokeye muri paraburize y'inyuma. Mwana singa moto. Bimeze bite rero? Singa moto uyarareba. Gasana Jemusine nabonye yaraguze ka moto. Kubitamo ka moto Gasana Jemus aparika muri muveze. Muginga Gasana. Muginga we. Kumbe yarahitse akana gato. Nashaka kuntwarira imbunda. Kumbe n'utwana duto ni twatumarine. Yambura umwana imbunda tutwana. Akana gato. Inshuti yangira kurasa man. Kendi na gangster ndi marine nsubiza imbunda n'akana gato. Kuramo magazine imbunda yishugunya ari. Kureba hasi izindi marine. Ndapfuye. Marine z'abana. Ndapfuye. Bwa bwana abonagamo igisasu cy'imyotsi. Smoke grenade. Anagamo n'indi hakurino. Bitonze. Grenade y'imyotsi. Byana byaje ni ibyana bito by'ibimarine yo maniga. Ibyana babona biryana kanu yo. Ibyana bito byigize ibirara. Abana bato mwagiye kwigira ikirara ntacyo byabafasha. Cyana arabanza aragifungirana. Uyu mugabo namuwe. Udakunda bita imbwa. Muretse mwabana mwe. Ibi byana terura kana kavumba karenza mu. Nagaho muto kukagura. Umusirikare namu. Terura urwana ku bituku umutuku. Cyana kivayo. Cyasamye. Wanzererezi we. Uhane umubyeyi urushye. Umutwe. Fata umuryango. Hey. Ibyana bivayo. Ibyana bito. Yarakubiswe. Kana kamutunga imbunda. Yana nakwica. Muretse. Jido. Uruzingo hasi. Urushyi. Urupyisu. Nyanzerere zimwe z'abana bahana kibyeyi. Abana nk'wana abana nyine. Babana nangiye batangiye kumenyera banje mwujya mwumva. Batanu nkahita mfurashinga nk'imanukira. Ntago ujye mubumva ariko. Kandi ngo Rocky chimvuga izina mpita njugunya ahantu nka furashinga nkahita n'imanukira. Katururi binjira muri bya ruhurura. Za ruhurura zicamo ibintu byavaga dizinefu satarani bimanuka hepfo. Niyo binjiye dore umunuko. Niyo binjiye ndapfuye. Ngo ni dizinefu satarani. Iyo gereza ntayigeze iba mu Rwanda. Binjiye muri rigori. Mu munuko undi wadanje. Vugana nanjye. Hamagara Gaspar. We just got attacked by the goonies from hell. Twatatswe na za marine. I said get rid of the kid. Nakubwiye ngo mwana musige wenyine. You said Ibyo mvuze ntabwo byitayeho. we're on the planet. Turi muri rigori humura nabi cyane. Abapolisi basaga 200 baturiho. The guy owes me his life. Hamagara uwo mubwiye Gaspar anyesha ubuzima bwe nigeze kumutabara ni ideni namugurisha we nantabara. Hamagara witwa Gaspar zantabara. Twazavuze ati uwo nagurije gutabara ubuzima bwe nawe nabari.
akaboko yarashwe ameze neza. Tyler. Mazina yawe ni Tyler. I'm Ovi. Jye banyita Ovi. Nice to meet you. Byiza guhura nawe mubyeyi. Ibaza ariko byiza guhura nawe umugabo yanze kurekura uyu mwana, ariko uyu mwana yaba yararuhiye ubusa kandi akabari muri rigori humura nabi, rawigira ngo hano hantu harahumura nabi, ubuzima butaragufata bugufasha. Ibyo byose uri kwivugisha ni wa mwijogotonyoro ugifite. Akwereka hano uri mu nzira mu modoka agenda nywera mu yoma nigayo. Yo twika. Ni ibiririmba ari kugenda yumva. Ari mu nzira yaparitse hano. Waparitse hano. Avayo. Modoka yahageze. Uje kwa nimba ariwe Gaspar. Kora y'umwana bavuye ahantu hanuka ashaho. Injira mu modoka minyuma hasi mu bikarito. Yite injira mu modoka. Yabazanye hano n'umutabaye ngo nawe yigeze kumutabara. Better off the show. Uranywa byeri se? Yaba ari nziza nyuma yuko mvuye ko. Kibara rasamo neza. Bamusukira akantu ko kunywa atazabimbwa, cyuko utazabimbwa. Cheers. Ni ishumiye bababaraye ije kumutabara. Good to see you. Niza kubona mwana. Appreciate you coming for us. Ndagushimira ko waje kutureba. You're going so. Mwana ibyo ni ibiki uvuga ukomeze nk'umunsi ubundi niga yawe ntabwo yishimye. Urashonje se? Mwana meza ati. He's resting. Ari kuruhuka. So where are we? None turi. We are South of the city center. Turi mu majyepfo yo mu gihe hagati. It's not feasible. Nabwiye niki kantu bagomba kugufatira toroshye. First, Umujyi wazengurutswe. now every one of those bridges currently Icyo kiraro bagomba kugufatira ibiraro byose babizengurutse. you are a very popular individual. Kandi buno wabaye icyamamare bose bakumenye. Panic, dissipate, and now my wife made that. So Umugore wanjye ko niwe wagateguye. My wife. Umugore wawe. it's for me. Yeah, knee back. Kanakekeye ku rutugu mu ivi inyuma hose mu mugongo hose aba yarangiritse hose iriya miti ari gufatira hakora. Usanga uyu mugabo yarabaye ingoroshi kubera urugamba rwa hatari. Aba ari nka Afurika yarakubititse. Yana turi Afurika. Kiss my wife. Reka njye gusoma umugore wanjye uryamye. Rest up. I will be back. Muri hano uruhuka ndagaruka mu kanya. Uyu agiye guhabisa umugore agaruke. Missed you. Ibyiza kubona mwana ari ngukumbuye. Baherukana gacera. Uyu ngo yigeze gutabara ubuzima bwe ni Gaspar. Yibera Bangladesh. Yakora yo rikeri yinywere bu. Ngira ibibazo ngire n'ikibazo cy'inyota. Yicaye hano. Ni Tyler. Bimeze biti ngo umujyi wose uri kumuhiga. Aho yagasohoke yose bahazengurutse. Bimeze biti rero. Tuvuye yaratugaruke hako nino. Hako nino hari inzu ya hatari hari n'ubwami. Bimeze biti. Rusimbi rurajya mbere hano abakarita aracangwa. Bimeze biti. Akwereka wa mwana bamuzanye hano, wa wundi wari ukuriye marine, wa wundi wari uhagarariye za marine zose bamuzanye hano. Nari mufite wari ufite ni wa mugabo ushaka gusa gato umwana namubuze hafi y'isoko. Babwira isoko barizenguruke no hafi yaryo. Umugabo afite abagore benshi kandi basangira ku meza. Ni biki? Numufata uriya mugabo ndashaka rye uzamurasa ni cya cyana ni ikimarine. Ibyo nundeka nkabikora
खुदा कसम हमें हमारा अरे nzikata n'akandi gatoki kubwo mwana yikase n'agatoki kugira gashimishe bose aricara हमारे बोका बनाई से yatumye ngaragara nk'ikigoryi imbere y'abana aranyoboye cyane cyane yansebije तू तो पुला पान uracyari umwana sibyo তোর আমি জীবনের সবক দেই wamwereka ngo ugire inama irabimeze nk'impano সারা জীবন আরেকটা urwo rutoki wagombaga kuma rugumane কেউ না কেউ সব সময় থাকবে kuko watekereza kuri umuhatari kose আরো বড় আরো শক্তিশালী iteka ahora hari undi muntu ukurenze uranyumva wigira umurara cyane wumva ko uri umurara urenze hari undi murara ukurenze Jane aho umwana ajyana muri rya cumbi babashyizemo ntabwo aryama arayicaye iyo uza kwicwa uyu munsi yari kubara amakosa yanjye oya umwana byakaba yari amakosa yanjye ahubwo ndabona utameze nk'aho ari we utayira narinze oya urabona nsa gute nka Brad avuye koga nyine ngo uyu mwana abona asa nka Brad Pitt ubwo nyine iboga Can I ask you something? ese ngira icyo mubaza It's Rick. yitwa Rick My last name. Rick ni biki izina ryanjye rya kabiri What I was going to ask. ntabwo ari ryo nari ngiye kukubaza Strange last name though. ariko ni izina ritangaje Gardening too. rimeze nk'igikoresho cyo mu busitani wagira ngo witwa nka majagu bya bikoresho byo muri jaride You asked me. wari ugiye kumbaza iki If you were always this way, you know, brave. nimba ari uko wahoze kuva kera ufite umutima ukomeye ntabwo mfite umutima ukomeye Of course you are. niko umeze You rescue people. ubohoza abantu urabatabara Yes, sometimes. rimwe na rimwe Sometimes I do other things. ariko irindi rimwe na rimwe hari igihe nkora ibihabanye nabyo Like killing people. nko kwica abantu se Yeah. yego njya nica n'abantu My father, he kills people too. na papa wanjye ajya yica abantu ibi cyane ariko Sometimes I would sit with him at dinner. Look at him and think rimwe na rimwe njya nica na papa wanjye turi gusangira ibya nijoro nkamureba somebody else's father that day. nkavuga ni buno papa wanjye yaraye yishe undi muntu kandi uwo muntu yishe ni papa w'undi mwana wenda tunga You have a family. ese ufite umuryango You did have. You had a wife. nari mfite umugore ari heza Alright. sha ntabwo nzanari I've seen her. maze igihe kinini ntamubona Children. abana se Yeah, son. nari mfite umwana w'umuhungu Where is he? ari hehe He died a few years ago. yapfuye imyaka mike ishize How did he die? none se yapfuye atuwe umwana wawe ni akana ke disi umwana we yari afite imyaka ingahe 6. imyaka 6 I wasn't even there. nta nubwo nari imara ubwo umwana wanjye yapfaga God. n'umugabo Where were you? wari uri hehe Kandahar, Afghanistan. nari ndi muri kandahari muri afuganisitani bwari ubwa gatatu ngiye kuri iyo misiyo You were called away. wari wa muntu bahamagara buri gihe se ku misiyo bamukeneye wa muntu uba ukenewe cyane
buryo umwana we yari arwaye kanseri ukajyayo oya left. ninjye wagiye Volunteer. nagiye ku bushake njya kuri misiyo siga umwana wanjye arwaye ameze nabi ndavuga nireka nigire kuri misiyo mbishaka kubera ko utabashaka kureba umwana wawe arwaye ari bunapfe ureba yego umugabo yaravuze ati kugira ngo umwana wanjye apfe ndeba kuko yararwaye indwara idakira lymphoma meze nabi cyane yaravuze ati reka nigire kuri misiyo byibura za penali niyo mpamvu nakubwiye ngo ntabwo mfite umutima ukomeye ahubwo ndi igitandukanye no kugira umutima ukomeye ubwo buri ikigwari nyine You know, bize you drown. Not by falling into, umuntu arohama atari uko yaguye mu mazi gusa but by staying submerged in. ahubwo iyo wemeye amazi nyine akakurengera nibyo byitwa ko warohamye naho buri uko uguye mu mazi ntabwo ariko byitwa ko warohamye ibyo ndabikubwiye I read it in a book. ciao mwana wasigara hano barakwereka uyu ari hano nyir'urugo yaje hano nyir'urugo yambwiye atagiye gusoma umugore baragaruka Lots cherries. baje hakuno no kuganira mwana hari yashize igihe nishumiye Argentine. Just line the pool. Line the pool. They fly around. mani ziba wiryamye muri pisine ukabona ziri kuguruka izo numuka zirasa ariko winywera kuri bye My first dub when I was 10 years old. narashe inuma yanjye ya mbere ifite imyaka 10 n'abasirikare umva ibintu baba bari kuganira ariko The gun backfired. He gave me a black eye. And my dad laughed. ndabyibuka nararashe bwa mbere ndasa imbunda iragaruka iyo urashe imbunda nyine arukura isa nk'igukurura igasa nk'isubira inyuma ati isubira inyuma inkubita ku jisho tutayifashe neza uri umusivili nyine ati nkubita ku jisho papa wanjye aranseka ndababara ceceka kamvuge gahoro umwana arasinzirika tuvuge gahoro bari kuganira n'abasirikare What a goddamn tragedy. mbega ukuntu byari bibi That kid is a walking corpse. uriya mwana muri kumwe ni umurambo ugenda Asif will never let him live. uriya mugabo asifu ntabwo ari umureka umwana abantu uri kumuhiga I mean, you get him home. And then what? His father's in prison. ubundi uyu mwana n'umugezi w'abarunguka iki papa ari muri gereza nta muntu uri buze kuba uri mu rugo ngo arinde uriya mwana You know what the best thing you could do? uzi ikintu kizima wakora Honestly, would be to go up there right now. ni uko wazamuka And board his brain. uriya mwana ukamurasa agapfa byibura urupfu rudafite uburibwe Animals out there, they're not gonna be. kuko inyamaswa zishaka kumwica ntiziri buze kumwica urupfu rworoshye cyangwa se rurimo imbabazi ikiruta uriya mwana agenda umuraseho kugira ngo aze gufatwa n'ariya mabandi Cut off each finger at the joint. Unless you're drunk. umwana wasinze uriya mwana ntabwo ndi umurasi yakubwira ati kira cyane tayira hano turi kuganira ku kintu cyitwa imbabazi You know how much he's worth? uriya mwana uzi amafaranga bamushyize ariko bagwa Kid gets back. We're talking about a gangster's kid. turi kuganira ku mwana turi kuvugana ku mwana w'ibahanda ariko With a price tag of 10 million. uriya mwana bamushyizeho miliyoni 10 ku mutwe uramutse umutanze You're a mercenary. uri umusirikare ugurwa uri masinari Don't you act a mercenary? itware nk'aho uri masinari uri umusirikare ugurwa For this life, because I ese nurambiwe buno buzima duhoramo bw'amarara bwo kurasana am a fucking hero on some god. njye sinshaka kuzapfa ngo ndi intwari kuri misiyo y'ubwiyahuzi I am helping you. ndi kugufasha tanga uriya mwana baguhe miliyoni 10 I get you the water in a couple hours. mu masaha abiri ndabagugeshe ku mupaka Take care of the body. ufite amafaranga umurambo w'umwana ndawitaho So that kid can help. kiriya nicyo kintu cyiza umwana twaba tumukoreye tumurasa Did you call someone? hari umuntu wahamagaye hari abantu wahamagaye Hypocrite. kubera icyo uri indyarya wishe abantu benshi wamugenga we kumbe yamuhamagariye n'abantu Put your hands on me. wamugenga urakirahamagaye ibiganza byawe Do you know what happens to me if they find out that I'm helping? uzi icyamba bamenye ko nagufashije So my wife, uzi icyaba ku mugore wanjye Asif's a friend. I did some work for him. We made a deal. nakoranye na asifu twumvikanye You turamuha umwana nawe wishyire wizane njye nawe dukire want me to walk upstairs and shoot the kid in the uragira ngo uzamuke hejuru ndasigara akana mu mutwe oya I'll do it. ndabigukorera uriya mwana reka njye kumukurasira basi niba bikugoye baduhe miliyoni 10 Don't do this. bino bibikora My life once. wigeze gutabara ubuzima bwanjye rimwe
nangiye gutabara ubwawe nkwicira uriya mwana aho kugira ngo bakwice. Hey, rwanira imbunda bimeze bite? Rwanira imbunda ni babiri sore rero nashaka uriya mwana apfa. Cyo kiri kuvuga ati uriya mwana tutamwishe barakwica bakaduha n'amamiliyoni. Katurori banye. Hey, bose bararurwanye bose namaye. Nene Katurori baranikana. Taylor Taylor fatano akabirika ku mutwe uretse baje mutwe uretse imwe mukura men. Hey, kuramen bose n'abasirikari. What are you doing, man? Ukora ibiki mwana? Come on, stay down. Kumasi mwana. Stay down. Mas. Mwana mwambara. Deposa hasi. Ari manukira. Uretse. Nimwe komenye uretse. Hey. Komenye. Taramujomba. Mwana yaje. Mwana moto. Mwana yaje n'imbunda. Mwana moto ni cya gaspo cyabatabaye. Kirishakira amafaranga muri uyu mwana. Uyu mwana apfuye bakaduha miliyoni 10. Ndabizi birasa nabi, sibyo? Fire! Mwana yita yica. Buri iyo bibaye ngombwa aho kuribwa urarya. Aho kubeshywa wabeshya. Mwana yise yirwanaho. Mugabo izi nabi. Bararashwe umwana muto wiga segonderi muri 9 years arashumura. Shaka gutaha mu rugo kwa papari. Umusirikare wese cyamusubiza aramubwira ngo barashaka kujya kwa papari. Uradabagiye anda kugeza iwanyu. Bamwe arenda kugeza mu rugo ivuga basa nk'ufite umutima mwiza n'impuhwe. Takupeleka nyumbani kabisa. Hey, Kiswahili. Tugaruke kuri uyu. Umwana ndamufite nyeneye ubufasha bwawe. Arabizi ko impamvu yamurwanyaga ari uko yarebuze amafaranga yo kumwishyura. Ati umwana ndamufite nyeneye ubufasha bwawe. Mbega mu yandi magambo ari kubwira ati amafaranga yawe ntayo nyikeneye ariko byibura umwana tumufashe. Kora nibwo bwoba yari afite. Katurori nkeneye ubufasha bwe. Stay here. Come on. Just like that? Yeah, just like that. Gutyo nyine gutyo ntaribi. Get out of here, that's all we care about. Iyo ucyo nitayo nuko umwana avana amafaranga yari waraduhereye akazi ndabizi nta yagikeneye.
kubera icyo witaye ku mwana kuko nyine mbikora nta kindi. My people are waiting for him on the other side of the Sultana Kamal Bridge. Abantu banjye badutegereje ku kiraro kiva Nyabugogo werekera kwa Roki. To draw them away from both. Ndaza kugerageza mbarangaze wowe utwara umwana mwambutse ikiraro. You get into the other side. Umwana umugeze ku rundi ruhande rw'ikiraro mwambutse umugeze kwa Roki. Ntabwo akitwa Gatsata yitwa kwa Roki. Tyler. See you soon, mate. Tuze gusubira mwana. Zamukana. Wagiye kurangaza abagizi bane bakomeza bamukurikiye. Uyambutse umwana mugeze ku rundi ruhande. Bimeze bite rero? Katorori. Ari manukira. Barakwereka kuri no kwambuka aho hantu kuva Nyabugogo winjira kwa Roki ni ka visa werekana uyari hano hejuru. Wenga agomba kubarangaza uri akambutse umwana. Yeah. Hey. Uyu nawe ari hano kumwe n'akana. Fire! Hey! None ambara umukandara nkwereke. Uyari kurasa hejuru ngo abarangaze uri yatambuke. Bimeze bite rero? Barangaze uyatambuke. Fanya ku bagabo mama we! Masasu mu mujyi hagati kati. Hey! Katorori. Yeah. Bimeze bite? Sasu ku bagabo mu mujyi hagati. Fanya! Kubarangaza uri ahita yimanukira. Arabarangaza nuko umukavaringa uri arimanukira. Taco. Urabizi. Yeah. Hey. Yeah. Hey. Katorori. Yeah. Fire. Hey. Arategura. Ibindi bintu byose ni ugutegura. Twaye umwana yamuzanye hano. Umwana. चल यहाँ से पैदल जाना होगा Faye umwana yambaye akagofero baramuzi muri uyu mujyi ahita yisha isura. Bari kugerageza kwambuka kino kiraro binjira kwa Roki. Bimeze bite? Dore ikiraro ni kiriya. Wibuke twatangiye filime yari wicaye ku kiraro yarashwe ndetse bitoroshye. Nta kimenyetso cy'umwana ahantu ari wapi nta gakuru ke. Hey! Katorori. Magazine ishira yongeramo indi yitonza kuri ka grenade. Mwakire babyeyi. Bazamushinja ikindi. Katorori. Yeah. Hey! Ku kiraro bano barambuka ikiraro barayambukira. Baco. Kumbe mu bashinzwe umutekano hano. We mwemura. Mwebwe bano baco. We muhagarare hari ubakurikiye. Bambuka ikiraro. Ndabwiye ngo muhagarare we bakurikiwe. Yeah.
kuramo ingofero. टूपी टूपी खोलो. जो बोल रहा है कर दे. Kora ibyo avuze, kuramo ingofero. Hey, faya! Yihuse cyane. Twagiye. Bimeze bite? Reba aramubonye. Undi yagombaga kurangazwa bakageze karangaza abantu. Bano bakiyambukira akajyana umwana. Kuri extraction point, umwana agomba gufatirwa bamukomezanya. Bimeze bite rero? Baramuvumbuye. Faya! Wa special force! Faya! Ni cyamamare n'umukinnyi wa filime nyinshi cyane z'ibihinde. Yeah. Katorori. Mwana arareba. Bimeze bite? Yohereza agatunda. Twagiye. Faya! Amatunda yikombere. Hey, kora irindi tunda, amatunda yikombere. Matunda yikombere yarareba jeje ku kiraro kijya kwa Rocky ko mbona byakomeye. Ohereza izindi unit ebyiri zijyeyo. Unit ebyiri mwese mujye ku kiraro kivanye buko gukinjira kwa Rocky. Over. Urije izindi unit. Faya! Hey! Faya! Sasurye ntago ripfa ubusa. Hey! Akubwiye ngo birakaze. Sasu yaciye ku rundi ruhande. Kajugujugu kayijuguru. Naraset. Bimeze bite rero? Katorori. Yeah. Stay down. Kumano hamwana kandi tuzi. Nibaza nyine nawe wirwaneho. Abizi? Genda. Katorori. Bari ku kiraro. Yeah. Uyari hano. Kajugujugu yaje. Kajugujugu. Hey, Faya arayakira. Kajugujugu ku rugamba irakatsindwa. Katsindwa mama we. Faya ndapfuye. Faya doro. Ari yewe gakanopi we. Kajugujugu irakatsindwa. Kirani igiki kije. Abakomanda ibyo ndi kuvuga barabizi. Kajugujugu ku rugamba. Izindi unit zivayo. Faya! Bimeze bite? Faya! Baje gutabara baje. Wa mukobwa Faya Nick ikavayo. Bimeze bite rero? Yeyi! Faya! No wari hano. Cyabaha ibyabo. Bimeze bite? Yeah. Hey! Yari hano. Kajugujugu yabanze. Hey! Rek! Ndagukeneye ku kiraro kivanye buko kujya kwa Rocky. Kureba imbere ye. Faya bamwiteguye mama! Papa! Hey! Papa! Hey! Kajugujugu ku kiraro. Uyavayo ni Nick. N'abandi bagomba gutabara umusore. Amasasu ni menshi. Ku kiraro. Vayo! Rocket launcher. Ku ndege. Rocket launcher. Yeah. Katorori. Kajugujugu barayihaye. Uyarareba ndapfuye. Abasirikare bari hano. Yeah. Hey! Faya! Mure! Ndaro! Depoza ku mutwe we! Faya ariko ikahita yivuye. Hey! Shyiramo isasu! Faya! Umutwe! Kurya umutwe n'imodoka biba bikomeye cyane. Biri armored. Anagamo grenade yita yimanukira gake. Faya ntabwo grenade yaturikira muri iki modoka ngizakimena isohoke wapi. Faya! Ku kiraro baje. Hey! Faya! Sorry hano! Mazina y'akuri bamwitara ndi Buda.
Amerika basigaye bamukoresha. Shyiraho magazine yitonze. Fire! Fire! Hey! Chris Hemsworth. Niko amwita. Hemsworth. Chris! Asina yabo nyakuri y'ibi byamamare. Mwana mutari. Umva ari ku kirono yishe. Ndi kugerageza guharura inzira. Hey! Yes! Where are you? Jasuri hehe? 2 minutes out. Iminota 2 ndaba magezi ari mu kirere. Bimeze bite rero? Yeah. Hey. Masasu. Mwana nawe yaje ku kiraro. Bimeze bite? Na twatangire filime. Mwana ari ku kiraro ibintu byakomeye bitameze neza. Yeah. Katorori. Bimeze bite? Yeah. Fanya. Uretse. Urana kamwe hano. Uretse. Hasi. Kandi ko kazi yigiye. Kandi agomba kurya. Hey! Diporoma abantu zahombeye ni benshi. Uretse ahitamo kwibera umurashano. Yirirwa arasa abantu, amabandi aramutuma, buri muntu aramutuma, we ni ibandi. Ku mutwe. Nanjye diporome yaramumbeye ni kari kubabwira. Abantu diporome zahombeye ni mpamyabumenyi zose ni benshi. Uretse. Yeah. Akurira. Mwana ari hano urabizi. Ndimanukiye. Shaka umwana ni benshi. Nagomba kwirwanaho. Ngo bakubititse hano mu rugo bagomba kurya. Ubwo bagomba kurya. Imbabura zake niwe. Batakaga bombe mu rugo barye. Bagomba kurya buretse. Bari burye. Wabyanga utabya. Inyamara bararya. Abo nyine nta kandi kazi yigiye ashoboye. Ibyo nigiye diporome yaramumbeye. Reka ndwarize kuri ibi mwambura imbunda. Ndwarize kuri ibi turebe. Sasu ku mutwe. Sniper. Koloneli yifatiye imbunda. Umugabo baramurashe. Uyasekamo. Yari yakamejeje. Icyamamare. Yeah. Koloneli yifatiyemo. Sniper ni mubi cyane ku rugamba. Fire! Bari baje gutabara urabizi ndarashwe. Ndi kujya hasi. Yararashwe. Uyu nawe araraswa n'uwari sniper. Kobwe yikangamo. Koloneli nka sniper arahibereye. Yabacanga. Yeah. Katorore. Sniper agucungira wa musore wacu uri hano wenda murasa. Hano wari sniper umukobwa nakuruza mbona zaba sniper. Aza kurya kavari hano munsi y'imodoka yitonze. Ngo nukurya kavari. Katorore. Fire ku mutwe. Sore nindwanye uretse hasi abarusha ubwenge bashyiramo n'imitekerereze. Buriya ibintu byose ni imibare. Ugutegura. Hey. Sniper ari gucungana n'undi sniper. Uriya sniper uri kuturasa ari. Sniper kumubona ni ikintu kigoye aba yafashe ahantu utabona. Nicyo gikomeye cyane. Mwana ari hano. Mwana ndagiye. Mwana mutu niwe bari gushaka. Yabyawe n'ikihebe. Buri abana hari igihe bagira ingaruka bitewe n'abantu bababyaye. Iyi hari ingaruka zo kwicwa n'inzara bitewe n'abantu bakubyaye. Harimo ingaruka zo kutiga bitewe n'abantu bakubyaye. Harimo ingaruka zo kuba warabyawe n'abantu badanje bahambaye. Icyo gihe ukaba ushobora gusanga nabwo huye n'izindi ngaruka nanone. Uretse mwana arazira ko yabyawe n'ikihebe gihambaye. Abantu bari kumushaka ko bavuga ati uyu mwana tumufite kuko yaduha amafaranga. Niko. Hey. Kamem. Fire! Sniper yamushyizemo. Sniper hano niyikoraho. Yakurasiye umusore wacu. Akazi kari kugenda neza. Kobwa kureba hana kubonera sniper. Sniper turamubonye. Sniper shyira muke. Buri target. Kora ko. Sniper bamumena umutwe. Kobwa uriya ntasanzwe. Utwe ni Nick.
mwana ari hano umusore ararashwe hano twatangiriye filime umusore arashwe badusubiza inyuma kutwereka yarashwa ate ese yahiye yarura iki gusa umusirikare aba ari umusirikare ashyiramo indi magazine aho kuba imbwa nzabimva katurori hey iyo yicaye hano abatekereza akana ke ko kapfuye kari ku mazi n'akana ke yaje kumureba uzi kuba abantu bari kurwana hari uri kurwana gutabara gusa ntacyo mupfana mutaziranye hari abantu bagira imitima urabona iriya kashukushuku wa mwana we urayibona ndagira ngo wirukanke cyane uko ushoboye ujye kurira kashukushuku ndakwinginze haguruka tujyane abasirikare baracyaza faya bimeze bite abasirikare baracyaza arabwira umwana ati basi irukanke ujye kurira kashukushuku sinzi minota 2 muyemuje muri kajugujugu ova wa mwana enda kwinginze irukanka ujye kuri kajugujugu irukanka mwana we ntukabone dukuze twe twariye isi twariye iminsi twiyongeza indi katurori ubwiye umwana ati irukanka ese bimeze bite mwana irukankana kuri kajugujugu bine barwaniye umusirikare avayo k'amaceshi k'amasoja bimeze bite katurori urasa umwana arambona tangira kurasa nta mbaraga afite yarashwe bimeze bite umwana yaje yirukanka afatwa n'aba bantu kandi bagomba kumufatira bakamutwara bakamutabarira masasu umusore yakomeje kururwana faya akomeza kurwana masasu ntagatege Nick yaje anabona umusore ari kurwana amasasu yanamushiranye banza n'intege ziri gushira gusa nyine nimba waragiye mu kintu ujya ukijyamo wese gati nyine nicyo twiyemeje gukora umusore yasubiye inyuma sasu mu ngutu hey twari tuzi ko abamaze atashye sasu mu ngutu sasu mu ngoto ririya baryita ceceka ikibazo cyawe nta n'umuntu wakibwira na muganga kubaje niwamubwira ngo ndashwaha umurashe ni wa mwana w'imbobo ya marine yarayirasico ya marine nkuru niyimurashe cya cyana cyavuze ati yaransereje mu zindi marine nzamurasa icyo kimurashe umwana yaje yirukanka umusore wacu ararashwe bamurashe neza ari gusatira kuri extraction point bagomba kumufatira umutwara bimeze bite umusore wacu yararashwe bakurasa mu ngoto ugaceceka ikibazo cyawe nta nubwo bashaka kubwira muganga ngo ndababara hari kareka bafashe umwana yavuze ati na papa wanjye imbyara yamfataga nk'igikoresho kurusha uko yamfataga nk'umuntu byibura umwana abonye umuntu umwitangiye umuntu wamurwanya akemera kwishyira mu bibazo uyu mugabo yari wemerewe kuba yamusiga inyuma akemera akitahira ibyo byose yabyanze cyangwa se akarya za miliyoni 10 akimanukira umugabo bamurasha atangira kubona akana ke kapfuye muri abantu bagiye gupfa batangira kubona bapfuye nawe nimba ujya wabona uri mu bagenda katurore umusore nuko yamanutse yari imanukiye nuko byagenze iteye irarika nuko yamanutse umwana yarababaye arababara niwe wari wapatanye ikiraka ni Nick arambwira ati akazi uragakora cyatuga abandi bagashoboye ibi niwe wari wapatanye bimeze bite tabaza mu ndege byihuse cyane ka filime bakise extraction hey kajugujugu yihuse cyane bahita bimanukira uriya mwana nyine arimo amafaranga tu akwereka barasize batwitse kuri cya kiraro kiva Nyabugogo ujya kwa Roki bahita bimanukira mu kirareba imari yanjye barayitwaye
yari yashimuse umwana kubera kwanga akamenyero gusa. Bimwe mu bigize akazi ke, shimuta umwana w'undi muntu wari uyoboye bahanganye muri business kugira ngo yereke abantu bose bakora business bose ko bari hejuru. Mbega niko kazi ke. Dore ya mbobo yarashobora. Nanjye ariko barananze no gukira. Ni imbobo gihe baranze kabosi aho nduturuna kukirana. Gihe baranze niyo Marine yakuze. Akwereka ibyo byarabaye. Nakubwiye ngo filime yacu ntirarangira. Ese bigenze gute? Akwereka nyuma y'iminsi umwana yagarutse ku ishuri hashize amezi 8. Sinzi ko wakongera kumera nk'abandi bana bitese bite. Umuntu aba yaracishije make. Hari ibintu umuntu abona agacisha make. Hari n'ibintu umuntu abona agacisha menshi. Niyo mpamvu ngiye noneho bicisha byo cisha make nkanacisha menshi nkahita ntimanukira. Akurino mwana byaramurenze nta kivuga. Buriya havuga umuntu utarabona. Buriya uvuga utarabona umwana nta kivuga byinshi. Barakwereka umukira ari hano, wa mugezi wa nabi nawo bakorana. Nakabari basohokeyemo ko kwa original Dubai hariya mu madivi. Umwana asigaye ajya koga wenyine. Kagakungu twatangiye afitanye n'abandi bana karashize. Najyaga mvuga narabona. Barakwereka boss nawe yaje kwihagarika. Mu misarane rusange kwihagarika. Ariana ari kwihagarika ni boss mu misarane y'abagabo. Abona wa mugore Niki nyiri gupatana ikiraka ari hano. Umwana yaje hano koga. Bonda ku mutwe itamwica. Baramumenyereye bishe inshuti ye, bishe Tyler Leka ikino yisamwica bishyiramo nandi. Mwana ari hano. Mwana agira gutya akaza koga gake gake bya hato na hato. Umwana wasigaye yinjira mu mazi akicara hasi muri pisine akamedita. Nako mwa musore wacu Tyler Leka yicomekaga amazi akaza kumedita. Umwana winjiye mu mazi aza kumedita gake gake avayo. Kwereka umwana yazamutse hejuru y'amazi. Kuyakazamutse kureba hakurya. Nta muntu muhabonye we. Uriya nimba ninde? Ese yaba ari wa mugabo ukiri muzima Leka Tyler? Ngo nimba igice cya kabiri ryari tuzakireba. Wowe umvaga banyitaro ko ndacyari namba 1 hirya nino. Abanzi nago bangereranya, abamenye nago bacidikanyaho. Imana